Kpedze dukɔwe wova bubu anyi wobu tame be yewoade dzesi tɔxɛ ɖe mía nɔvie ade bubu eŋuti eya nata alebe ɖe nɔnɔme ma ta egbe me di be ma ɖe me be menye kpokpo dzi o le o menye fia ƒe da ɖe zikpui dzi o fe mi ɖoe le feke va yi mea mina dukɔwo nya be ŋgɔgbe yi fia wònye ne wònye be eɖi tsa pe yi ɖe yevuwo de li ne kpɔ nu nyuie ne kɔ gbɔ va ƒe na mi eyɔwoe tututu edɔmawoe kɔ wa na mi o le taƒe sia ƒe enɔ mía dome ame tɔxɛ ma ƒe mene nu ƒotsoea enɔ Kpedzevi dzidzi wònye enye fia xoxoa na Kpedze sremiawoe ƒe tɔgbeyɔvi alebe yi ame ma da tso pepevi ya mía nɔvi ma nye menye amedzro wònye o labe Kpedze wonyi le Kpedze wòtsi ɖo ede Kpedze senior high alo Kpedze secondary school hafi va kpɔ mɔnukpɔkpɔ ƒe yi ɖe aƒuwo de yevuwo de ɖa mía nɔvi tɔxɛ ke ne le ƒe kplɔ me lea eya nye tɔgbe Dunenyo gbãtɔ le mía dome eƒe taɖodzi ne miakpɔ be Kpedze dua ega nyo ne dziwu míawoe mi kpɔ dzedze nyuie le mía nɔvi ke ƒe yɔ mi le be tɔgbe Dunenyo tsa mi yɔ ne be ofori George gake egbea tsitsi teƒe ke ƒe wòle ta na me ne nya yɔ ŋkɔma ko edze agɔ le dukɔwoe dzi eya ta ame tɔxɛ ma mi gade dzesi be ya ɖeka mate ŋu awɔ dɔ.
o me jo bore ke wa de ta me to ni jo re o tu du no me asa du no me a me sta ni ko wa re je ti a to je gato a me ya te fe mi ja sai go me be ko me jo le sai wa yi la fe wa nya fe mo ai me sta ni ko le jo re wa ya la pe de ko me le ti jo a mi ba ja a to en ke ni cha le ko da ke ga jo sre no ji o don ke ni le ji do ko sre le je ji ya te fe agbato ni jo amen amen o jo le pe dura ìgbà wà ló ṣe àdúgbò bẹ́ẹ̀ jẹ́ fi àtó jẹ́ gàtó ẹgbẹ́ owó lóhùn kékeré ìpẹ́ jẹ́ ìjì ọ̀pọ̀ ńkọ́ mẹ́ bẹ́ẹ̀ kékeré jẹ́ jí ẹgbẹ́ àwọn afẹ́ fúra ẹ̀mí lẹ́rìn lọ́dún fúra ẹ̀ jẹ́ tó dúró àmọ̀gbẹ́tọ́ àwọn àgbà ìbọ̀ ọ̀bẹ yẹn nà bí ó jọ̀rọ̀ àṣà ẹ̀kẹ́ bí gbogbo ẹ̀fẹ́ fìlà tó fìlà rè bàbá nínú ọmọ náà mẹ́sí àmẹ́ àgbàdo ọmọ ní yẹn tòbìbì ó yàtẹ̀fẹ́ àmẹ́lá bọ́sùsù gbùgbẹ́ ọ̀bá yóò rè àti tí ọmọ àti ẹyẹ ànúkọ́láró àhàfẹ́fùrá ní ẹ̀rì ẹ̀tí mẹ́gàjá ẹ̀tí eré ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ní pàtùsẹ̀kùsẹ̀ ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ní pàtùsẹ̀ ọmọ tẹ́lẹ̀ sí jílẹ̀ ọmọ àwọn oníṣẹ́ àdá òní tó gbọ́rẹ̀ ọ̀nà tìtì ọmọ jẹ́ ọ̀nà sọ́gbọ́wẹ́ sọ́gbẹ́sà àwọn olùmílẹ̀ ẹ̀kẹ́kùkù má ti fi rẹ̀ àbílẹ̀ mẹ̀gbẹ́nẹ́wẹ́ ẹ̀mílẹ̀ mẹ̀gbẹ́nẹ́ àmẹ́gbẹ́ gbẹ́nyábí gbígbà sáyà ní ẹ̀kùkù kama sẹ́yìn náà ìjọ mẹ́tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́tẹ́ ló kù kẹ́ lọ́nà ọgbọ̀n lọ́nà ọmọ ẹgbẹ́ bùsí pẹ́ẹ́nìyà kámẹ́rẹ́ bẹ́ àwọn máa ń yóò rè àní àmì ẹ̀kọ́ ẹ̀mí kọ́ ọ̀tún fún mi. Ladies and gentlemen, I feel joy that I, on behalf of Kpedze Youth for Development Association, KYDA, warmly welcome you all to the 5th edition of Homecoming of the citizens of Kpedze. Today is just not a gathering, it's a homecoming of purpose, unity and renewed commitment to the progress of our beloved community. This year's celebration carries a special significance, for we have gathered here with one collective mission to raise funds to provide potable water, drinking water for the people of Kpedze ceremony. Access to clean water is not a luxury, it is necessity, a fundamental right and a foundation for health, dignity and development. Our brothers and sisters in Kpedze ceremony have endured water challenges for far too long, and together we must rise to end this struggle permanently. Dear citizens, the strength of Kpedze has always been in its people. Our unity, our resilience, and our unwavering love for our hometown. The impressive turnout today is proof that no matter where life has taken us, Kpedze lives in our hearts. It is this spirit that has sustained us through every challenge and propelled us towards every achievement. As we gather to raise funds, let us remember that every contribution, big or small, bring us one step closer to the goal of ensuring that every child, every household, every elder in Kpedze ceremony has access to safe and reliable drinking water. This project will not only improve health and sanitation, but also restore hope and build a stronger future for generations to come. We extend our sincere appreciation to all who have traveled from far and near, our chiefs and elders for their guidance, our planning committee for their tireless effort, and our sponsors who continue to support the development of our town. May your kindness be richly rewarded. President Mahama initiative recovery all enema. We have association, the Coconut Farmers Association this year. We might almost about 90,000 seedlings. Emina mana Gladilapete. Madam Ube next year. Millionaire market zange. Amocho Keta, Amocho Amlagan, Omalone Zangaho. I can't put the Tometanva, Abellegaman or expecting you. Tamada Ube. There and then you have a Bobanan Mawa. Ella Yawaya Mababa Aquato. Tamada Ube next year.
but they might come back with it over Lones next year. Maybe never on a year, which I'll never be never Gaba, Amanuel district grant, I tell you now. That Mijabana next year, and then Enya Bakwa. Come and see. And there, Elas now for 60 to 80 years. And never the domestic said too much about cocoa. No cocoa, I don't spray, no fertilizer. Many of them go away, I know. I can't call and then blended the cocoa. Add them your gin top, the mother cocoa bear, the everything wrong. Living up cocoa, Lasiwa, do and let them afar. Member another cow and they are check. Am I qualified? Because even though I'm not from here, I have heard a lot. I got here this morning
And you just look at the people here, great personalities. And me, small boy, I have been asked to chair this occasion. I see it as a great privilege. I call on all of you to support me because I support a good cause. Government cannot do everything for us. So, as a people, I believe that we must also come together, put our small together so that we can embark on the projects that we want. So, I call on all of you to come and support me as I accept to chair this important occasion. Thank you very much. My name is Juliet. My name is Pat. My name is Magdalene. My name is Yaira. Look on the area precious. Ago, Togbe, Mama. Togbe, Mama, State Council, Menora, Kpedze, Assembly Member, MPP, Amedodo, DCJ Amedodo, Elume Flafio, Emedo Kujo Ojera, Ojo Eleme, Edebu ani na maglo ne bulu kemele maglo ninu aje didi akenya de evaje de peme medibe ma de dibuna ngeli ele ni kolo nu ogo me ku ide ni le avo abareka ko to ni apenya ba trosu peto ku basama na obona ukuoyo ago mana ko pomo ago bayari ya ebu mebe wa se wo no ke jo me fila le mi a pe die e jo po le 1980 me ba se 85 abiti jo mo nwan e fiaga ati do alaja to enelia enwai krobesi atoria enwai okunga enelia enwai kele enilia enwai imam Ibrahim dereja kubewu esama tutuwe tanya yo jori yo de to be wa no yo bisi ya ajato no yo pete ayo yola yo chudo ape ikole me to we me se po ma no ne ma ya wa odise nan ya de ka o ka ba du fo me etika nya ga chobo agajo tika ko etika nya chore ibu boy fi mi bon me wa na furu na mi o ma gbora ni ego mo gbora bere na me tu na te fela evera ake ma ko ya te fela ake la la na nyanya nyama tane ne mo ko me ku bere mi tenya jo abemi le mama teta ne wa du aruka won kami te me ganye te o te gbo ojo ni gbogbo ifimi epo adenya bete jiwu yako abere ni akola bere eleni awe ko wanyo amerika ete me ko 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 o ti no le te bere ko no ba o jure o ma no ene me kule pate bere to je yare ne nya te ju pa o
mable ni bra ayata nyatore owo to ngore machinya yo biwa echitani ba pa lore pon to bote le rabere e ka meto e to re to mo ira won na ko na fie wa ko sadia to wa ko buto e ya wo to ro no va prime wa ko tale e wa bu me to no va sireme wa ko na fie alo bra ku ta me to da ko na fie ko no va do to jere wa ko le to aboka mi je mechi nya ke tami pere ti la wa ne duro le ko bore e ti ma no si wa alo ya mi a so lo mi pe ti che nyo be mi wa ami va pe mi wa chi mi va ku la pe me zo ma ye e to mi ato mi an no wa ga yo ya ke ko nya te pe la tu bore ya mi be ma klo ya mi ba ne nyama ya será ba jo te no será na me toje aya no ma peji before la tite de trio na peje melo no ma na mi anya toje o po le jama ma peji ya onya be peje e anya toje me ka bo ka dili ni ba no me to ni to bo le reza o de dio ka dili ni be tu o dare la sine e ko na to ni jama mto kunga ndelea dale bifula abe ko me ko ko no ba ko abore ka no kamdini lisi ta be tuola just want to ga akaja do ba sigore e ta ni fanya abore bijaba ya pola bele le koko ya kunya meira kini itu akare kako o do ka ka ri wete anya ku ka gro tututu anyecha ekana echa gogo che plesa yeyo mana nyanya mele menyemia set kasu to wale go bao amegele go bare ninye nibo nenya ko lebe ngo go wale menyo ekema nya ke to chenya jo sibe ekela bieme ani me la biewa made pe ba ba kwa biewa ta nini be mo ni nyokore ibu wa ibo ko nya bore ke mara sio ko ma ko ngba ko takela eya ma to atinyala be to ko le iyo ko iyo ko ko le enya le ke me gale me gale o me pe na su ta to me no la me ta pe Keke ajeji medo wezo nami ya wa ke go ilete rwan ya wezo kaka ya wa onyo igba ameke le ngo ko ye chairman teni ani do to we Dunenyo re o di gwa pete akeni ala ke ala na wo e ta ni ko dilare meya sewa e wa chi me wa chewa we e wala ta ma kule kwere ko were de teniawo neni nya be no da kore ale ke peje o so ka fa do efiere ya ti another forum na ya ma kule na ya se ele me ma do peje o wa no nya bre o ya ba kai me to do ya o ada mai fi o ani ba ya ti do do le wa go wa o tu ni jo jo me jo mi de to ake ma bu mo ya de mo wa lo ta ya wa ba o lo akora ni ka ka o le do ti yo gbe ja lo Married English Ibeme, 29,220 cedis, 90 pesos.
29,220 cedis, 90 pesos. Alabe Amado Togbe. Alo Togbe be yo ako yo tokofe emegbe. Wow, Togbe pupupu. You have 13,000 cedis. 13,000 cedis. Amado how to there mumu. Mumu pupupu alo kayo ke get a mumu mea. Over pupupu 12,500 cedis. Kenemi te a guy mi pole te pea yo vatu mumu pre a jobe de okatana ever pupu 54,720 cedis, 90 pesos. 54,720 cedis, 90 pesos. Another time go to our respected traditional chiefs for their spiritual and physical support. Nida pene maube ekomi bado dofe ya ni kata pena tobu pe mama be okole mi adome le bobo plenty la mesia ayiji akomiata So that a year by this time, pepe ibona mawale ya wa we shall meet here to celebrate our success mi akodi jo and also plan towards other projects that we need. Thanks so much to all of you.